gently. Yeah. Mama wabantwana ngabe kukhona la emphazamisa khona mina baba ngiqonde kulwa nawe awubuka baba wabantwana ngabe kukhona la emphazamisa khona mina baba ngiqonde kulwa nawe wabantwana ngabe kukhona la emphazamisa khona mina mama ngiqonde kulwa nawe uthando lwethu ngathi lunenkinga ngoba ngiyawubona uma ubuya emsebenzini mina nawe kukhona ukungezwani uthando lwethu ngathi lunenkinga ngoba ngiyawubona uma ubuya emsebenzini mina nawe kukhona ukungezwani uthando lwethu ngathi lunenkinga ngoba ngiyawubona uma ubuya emsebenzini mina nawe kukhona ukungezwani awukude baba labe sibuyakho ngisho lalo muzisa wakasebancane mina nawe kukhona engakutoli kahle awukude baba labe sibuyakho ngisho lalo muzisa wakasebancane mina nawe kukhona engakutoli kahle abancane bebe banengi abamfunayo kodwa yimi ngakhetha ukuba nawe sithandwa sami Matheleka samahle awujenti boys awuyazenza madoda yeah Osijoba hey yes oh mbambarage Whoa, settle.
Tuna number 1. Emsebenzini mina bantu yikukhathala Umpolo wena mama wabantwana Wokunyunga bokuna mangivele emsebenzini mina bantu yikukhathala Awusizwe sikhathiko izinto nkosikazi ngicela kubekezelelwa Nkosi yami awu njengomuntu oculayo ziningi izinto ezidibana nazo egangeni yes Jova Wosi Jova tshela Tuna Amarange into zabafazi athi uyazwa usukhulumela phezulu awuzamela ukuthi ukhulumele phansi kuzwe mina nawe Benzela ungixolele ngokube ngikwenzayo kube liphutha Mama wabantwana benzela ungixolele ngokube ngikwenzayo kube liphutha Mama